Sanibonani-ke ngamzakwethu anibikela kamkhulu wasemakhosini indaba exoxa ngofakazi unegeme ushungane. Ngithi nje ukudlulisa nokubamba imbijana kulokhu okuyaye kusale nesikubuka kubantu bebaningi. La umkhulu wasemakhosini indaba exoxa ngofakazi kumele ukunibingelela nje nonke South Africa, Mpumalanga, Swazini, enyakatho ngisho kuthiwa kuliphi ilive emhlabeni. Nalabo Nkosi yami baphila la eNingizimu Afrika kodwa baphesheya kwezilwandle la besebenzela khona. Sibonge nje ukuthi ngiyakukhuthalela ukuthi nihlole kakhulu online bese nisondela nganene. Okuhle-ke ukuthi la umkhulu wasemakhosini ubefuna ukuthi nenze sure ukuthi like, subscribe, comment under i-video. Into le bengifuna ukuthi sigcizelele kakhulu ilokhu. Sawucela ukuthi abantu mangabe ufika kukhona osuku uzokhala ngakho, sidedele ke siqale la ekuhloleni kakhulu and futhi bese ngizobeka kulokho kulaba abasuke beza kumkhulu wasemakhosini bese simahlala phansi sizawukhuluma sithi kubona uzoba nayo imbuzi yokuthi umuntu ngeze isigolo. Bayazi ke suke sixoxene inani nabo ukuthi suke sesikuliphi izinga lelo lempilo nele level yokusebenza phakathi kwensebenzo between mina naye, ngoba ukwelashwa ngomelaphi kusuke kuyimfihlo. Yenza sure ukuthi mntaka baba uyazimisela, ungaqhamuki nezinto esuke uthola ukuthi uyayidatha nemali usuke ungavivile kuyona, because khona izinto engeke size simkhohlise kufanele sithi uma sisebenze bese siyifaka emabuthweni. And futhi kumina nisuke nifika kanjalo iyazi ukuthi kufana nalabantu bamacala sithumela umuntu sithumela yonke into, kufanele wazi ukuthi once wangabe usakhokhela soqhamuke nohafu kuleyo mali yecala, uma ungasalikhokheli siyalibuyisa thina livuke kabusha, ngoba lilawulwa yithina ibutho, lilawulwa yimina mgayi walo. Isigaya nabo ukugaya nje kwakhona. So ngicela ukuthi leyo nto ke wenze sure ukuthi uyayenza uyenzisisa. And futhi ubalekile ukuthi uqale ezinhlolweni. Izinhlolo lokuhlola kubalekile, kuyaveza ezinye izinto ufike zisizakale sisakubhava sakufaka emabhavini sisakulungisa uthola ubona izinto nazi ziyaqaqeka zile andubuze ufike la ufika khona sikucathulise ngezitep. Ukwelashwa kusiyona into ezoqhamuka isifo asiqhoyi manje. We do not perform miracles la. Kunezinto efanele simasikwenza sona sikwenze namhlanje, okunye kuze kwenziwe nakusasa, kuphela izinsuku ezintathu uyakwenza. Kulabo bamacala nenze sure ukuthi nifika early futhi manje uzazi ukuthi no nawe ucingo likhala mama. Nenze sure ukuthi zonke lezi zinto ziyasondela ziba ukuphila phezulu kwempilo yenu ukuze nizawuthola lokusizakala. So ngamanye amazwi-ke kubalulekile ukuthi ukulalele ngisuke ngizokusho mina njengodokotela, udokotela oyaziyo indlela nephuzu elisuke lizokusiza. Uma kuwukuthi uyabuka ukuthi awuzokulandela lokho uzofuna wena okusuke kuthandwa wena, you don't have to blame me ngalokho. Yonke into siqale enhlolweni, sikhuphule lamajalimane ezulu, lenyoni yezulu, lesithunywa sezulu samandla, sikhuphule leli dlozi, sibuze kubomkhulu nawogogo ukuthi yini lena esuke idingeka nesuke yenzeka nefanele ukuthi iyenzeke. So ke ngizawucela ukuthi bantu bakithi ake nisize nibambe leyo ndima. Niyibambe leyo ndima. Lokhu ndima ukuthi kufanele umuntu kuhlolwa ngempela. Kusuke kungezokudlala endimeni yokuhlola. Ukwelapha umuntu mawuzogeza wazi kunezigaba zakhona. Ukwesuswa lesilwane efanele nazi ukuthi nokususwa lesilwane kakhulu. Okuningi nje ngifuna ukuthi bese nibamba kanje kulaba asebehluleke kakhulu
bahlulwa ukwelashwa lesilwane senisondele nganena ungayiphathi indaba yenkukhu uzangiphathela lento ekuthiwa nje ngunodulu kakhulu sibuke ukuthi awuzukwazi yini ukuthi silahle kunomphela singaphinde sikuhluphe noma kuthiwa sekuhambe kanjani kusebenza awukulahlele kube kanye okwakho nje ukusondela nenkomo yakho bese ke ziyakhalela umkhulu wasemakhosini lo undaba engixoxa ngofakazi unoyigemegeme umfungele umoya lo vunguza kuthanda kwawo jaji le jaji isimiya sokugcina umfana ozalwa umlungu odla inkobe uThentani kanti mina inkobo lwakhona ngumlungu ibhunu leplaza ngabe ngisayibonga ke kakhulu siyathokoza Marcos. Next video iyeza please ngicela sixhumane kahle lapha kuma comment section nokunye abantu lama video eno ngisazowa niphendula kakhulu ngisazoniphendula nje kakhulu ngani zakwethu ningalibale ningadinwa yimina siyathokoza number kusaseyiyo 072 887 1995 uyafona uya WhatsApp uhlala odabeni ungangibuzi impilo kakhulu umubuza impilo bese ubhala udaba lwakho uma ukuthi uyafona uhlala odabeni wa sometimes isikhathi ningesuke ngibhizi angihlali kakhulu lo msebenzi wedlozi vele kusuka abantu ofanele kwesinye isikhathi ucabangela abantu besuke bezodinga ukuthi bathole ukuphiliswa nokwelashwa siyathokoza abantu bakithi Marcos amen